Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chhir tu silin sang puya Mizoram COVID-19 trikai somruk pathum mu chu atharani kumsang ni somni pakhat somni pahni chunga Mizoram sarkar in chia lak turza ta bituk cheng vebel che zapsari sompasari point pakhat pathum chu taxation department in cheng vebel che za somsari pasari point pasari pakhatina khum Union Commerce Minister Piyush Goyal chuan India UAE Economic Partnership Summit a hong Puerto Rico long chu suala mi som pakhat an thi tuk ina COVID-19 din hunre thar berami somruk pathumin COVID-19 kai ti mu chwani a red test atang mu chu somrukan oma pathum chu ZMC RT-PCR mu anni sample test zongjong zat zathum samthum pakoji nga za som pariat point panga pariatan positive ani nudin muna shikai to zongjong zat hi noi ni sing ni sang sari chako somruk pathian ni a noi ni sing ni sang sari panga enkol damani to a enkol lai mek zani somruk omin mi zaruk somko pasrin thi pui to ani mishing sang khat zela positive mo cho to zathi zani pasarin ni a mi noi khat zela COVID-19 na wanga nuna chan to zathi somruk pathum anga chhut ani Mizoram hundang angin tunlai hian scholarship district chunga lo leipuile huana thlai e chatu rannung fall army wam for apuang meka heranung hian thlai chi sang e cheta wangin kon thok tu te an buai hle scholarship district agriculture officer chuan hriatir na chuin for wanga harsan to kun thok tu te scholarship dio officer le thingdol le bil khir block agriculture officer thok tu te hna in hriatir turin nge na in hriatir te hna ran nung thana hlo chu anmamu angzelin kun thok tu te hna agriculture department thok tu te chon an pe chuak mek ani kumsang ni somni pakhat somni pani chunga Mizoram sarkar in chia lak turza ta bituk cheng vebel che sri som pasri sing khat sang thum chu taxation department chuan cheng vebel che za som sri pasri sing sri sang khatina khuma an chia khon zong zong kling khom hi cheng vebel che zare som ko pali sing sri sang li tlinga an than na hi za zela som thum pani zetani nimin khan taxation department chuan sarkar in a chia khon turan bituk an khon khum lomna minako taxation auditorema abuat saya taxation minister pulal chamlen chuna man puya thusen sarkar in chia hlom ni na la a tax revenue le non tax revenue la khomani ati a chi an la khom na lian ber chu GST ni a nikuma sarkar in chia la khom tora bituk cheng vebel che zoruk somnga ni a ma se revise edition ni in cheng vebel che sari som pasari tuk sak le ti soin covid awangin khum thailo tura anin ngai line hetiang an target back item cheng vebel che za som sari pasari sing sari sang khata an khum thei chu thok tu de thorim na wanga ni thua soi ani chia petu mi puida chunga lom thu sarkar ayuna soya taxation minister chuan chia pe thadu lo te emo chia pelwa tombo tum te emo hetianga harsana siam anom chuan heng te dapa chok thei turin additional commissioner of taxes post sarkar na pe a tuna no kha fel to ni thu pulal chamlen chuna soibok ani pulal chamlen chuan thok tu te chu chia la khom konga thiang hlim lo emo fel hlel omlo turin cha a an tho that ra te a chorle tu mi puite an ni ti hria ma sona na thok tur chuan sarkarin suma de chu tamanga ya chumi konga chuan dik tak lerin om taka thok turin taxation department thok tu chu acha ani SEDP executive board meeting chu vice chairman Puis Rammoi Hovin Nimin Khan Aizawl an thu khoma SEDP executive board meeting a hian Mizoram sarkar flagship program SEDP beneficiary oriented kalpui dan turte district level SEDP committee chairman and member secretary baka line department how to tenen soi howani chakzo kami puiten hero manna anman tangkai thine tura in thriat na ne ni bok kumena SEDP noi malak na hian hero manna chor tangkai tur mi puite bank account na direct transfer in thuna ni anga chungko singruk vel tum ani Human Resource Development Board Vice Chairman Puel Thangmoy chuan vo big titana ephata Society of Mizoram in Anlodin ephata Special School Aizawl Kulikona Min Khana tlo Health and Family Welfare Board Vice Chairman Dr. Arthim Sangale Aizawl South to build MLA Puel Chonthanga ten Troy Omin vo big no pangten kutrong mangim romin rel sakang cheti thaina lo dong song ani HRD Board Vice Chairman Puel Thangmoy chuan ephata society malak na chu fakin harsana tam tak paltlanga mithatham ngai ten no pangbengong le tong thailo te ta na sumle pai tha le jung senga rim taka ano thok chu lom omati thua soya sarkar lai puile Mizoram sarkar point vo big te hi angai poimo thule sikula po special educator te po da ani thu soin sikul pa ngai kalchung changa ero andin huna zirin harsan tam tak aum thua soya abik takin middle te bengong le
trong thelo kut trong manga bia ngai te ta na bol thak zolani ati sarkar lama tang point pui thena oma pianga pui zel ani don thule danina phalchuan lamsam GIA kumtin an hu ve thena na thune tu sang jok te hna a thlan sak tur thua hril boka puthang moi chuan ephatha special school tranpuinan SCDP Tragin School Education Minister Pulse Namaral te chuan cheng noi ni aro man sak thu ephatha Society of Mizoram the ashrila HRD board vice chairman pel thang moi hian ephatha special school tan computer set khat le printer pakhat pe ngal ani ephatha special school kulikona hian pol khatanga pol riat omin zir lai som porok anom meka loman tlem te dogin zirtir tu pali sign language thiam vekten no pongte hi an zirtir mek ani Mizoram Youth Commission chairman Dr. Vanal Tranpui le New Delhi atanga Vision IAS IO Local 10 Super IAS 40 program noya MYC New Delhi Mizo thalai full sponsorship atir tur tungchang soi hobena thupungin rem an siam Dr. Vanal Tranpui cho Mizo thalai te ta New Delhi IAS coaching center thaber beradu thu soin chukjinga chon Vision IAS po athaber te jingami ni in Mizo thalai te ta na hun siam sak tur le anom na tur te po lo ngai to saka lowen call turin du thu soya Vision IAS IO local te cho Mizo thalai te sarkarin angai sak anti thuan soya anni point an thayang to kalo boy pu ani huam thuan soya Mizo thalai te sit an lo pek ba ka anom na tur mun thlengin ro man na siam dan tur kong an zon tur thu soini Mizoram Youth Commission hian thalai somli atir tur te coaching center pakhata da khomvek lovin semdar tuma Vision IAS ba kan coaching center thadang te po ko mek an hi a ro man na siam pui zel antum ani Urban Development and Poverty Elevation UDNP Department Bultuma Mizoram Pum Huapa Faina Konga in Elnam and both side Mizoram Cleanliness Competition Sani Somdi Kate Chate Ne na Nimin Khan Loman Semani a Deputy Chief Minister Puton Wele MLA Pusilal Manpueten and Manpuyani Loman la Tehi Kopui Fai Loman Baka Faina Konga Local Council and Village Council Tok Chate Finally Thiang Limna Konga Kumsani Somni Pakatsunga Mason Chak District Headquarters Le Kopui dangte atangin pakhat veve thanchu ani in loman pek ani boka hibaka hian khopui sangchanga tanga thanchu faina pasal tha suasta warriors pakone na choimona hlan ani bok Aizawl khopui chunga fai ber loman la tu chu ward number sompariat na ani a district headquarters zinga saitual pakhatna ani a khopui dang other urban towns zinga biate chu pakhatna ani bok local council thabera Lapuitlang Local Council Thanani a Village Council Thabera Scholarship Tumpui VC Thanani District Headquarters Zinga Mason Chakbera na Thil Thanani a Khopui dang Zinga Mason Chakber chu kho hayani Faina konga mala tha faina pasal tha suasta warrior chormoina mipoko hne na hlanani a heng chormoina dong tu te chu roaming thanga bazar veng ser chip Zion thanga ke fang veng lai sai tual F almon puyang opa Bilarot sanga zolbuk veng biate Aisal manga karu champhai Elvis lol thang zola council veng long tlai vandam moi nu sia ha is one sia ha arl englena ra se veng lung lei silarin thanga zotlang Aizawl te anni Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Union Commerce Minister Piyush Goyal chuan India UAE Economic Partnership Summit hong he hunain UAE Economy Minister Abdullah bin Tok Almari potelin hruai tu pani te hen ram pani e barzona thunzom turin startup thara tlang zarbok ani thu soin po Goyal chuan India le UAE chuan theina tamtak an nei thule Comprehensive Economic Partnership Agreement CEPA chuan khovel sum dona huanga kongthar tamtak asil sak don ti a mabak thazok le thoduna nged le rin tlak an siam don ani ati India UAE CEPA a hian sum dona tharte sumpei punale ngai dona thar manna te ti mason turin kongsang sangin ma na dona hengzing hen ei barzona te signesa chungchang te khol thiamna lamte thiam thil mason le zirna ba ka hrisena lamte po atel ani Puerto Rico longche sola mi son pakhatan thi US Coast Guard te soidanin longche soli dan nova US a pem lu tum te phurtu ani a DCCO clear car marlam kilometer som pakhata che sone thlenga Coast Guard te chuan chan chuan nai ngor takin an thok chun chom ngal ani Chanchinthar serti top nan tlang pui Mizoram COVID-19 trikai somruk pathum hu chu tharani kumsang ni somni pakhat somni pani chunga Mizoram sarkarin chia lak tur zat abituk cheng viable che za seri som paseri si khat sang thum chu taxation department in cheng viable che sing za som seri pasari sing seri sang khatina khum Union Commerce Minister Piyush Goyal chuan India UAE Economic Partnership Summit hong Puerto Rico longche sola mi som pakhatan thi chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chuni